KKSU Shillong Mingi Circle hakamit jangkalai pautrek ujeliau arajar arpun riau kaliyo ay kajingtip badan katukan igi beriau kibalang artatien kibasyong bat gibatia harut surok hakatan foot forlong pulo bat nong mensong. Maria yo agani kajingtip kidikot jangkaseng gilalit mardor sakani kajaka bat tokit igi nigi beriau kibanabar. Bat lap bagi nigi beriau kiwan sakani kajela nagabenta ban belasngi. Haba keseng kapan kikot kisla kibabiang ban pensisya laki day kinong Indian em. Kini gibreu kim syam lalak setia ban ni kikot kisla barwat ke epic ru kumjo kim don. Kani kejeng bamdon kikot kisla ke babiang kala pensuba balesik ni gibreu kala wandrong syang ni kejela da kejeng temu ki baslendat balak man kata ek syong sok syong san. Keseng marmar kala IT no ek ni gibreu syaki pulet na gebenta ban le ek bedan kam kat kumkaan. Keseng kala maham teng ru igi try jaka ni gibreu ke bertemu ban ai jaka syong jaka sa yakum kini gibreu ki bamdon kikot kisla ke babiang. KKSU Shillong Mingi Circle kalapan pau bagan yai beteng ban penlong yakum gini gijing kanra bat gijing jurep hakisingi kibanwan hakeleng kabri unyau trap naga benta banedai kari bat kajat benrio. Kaseng kalapan remru ba kajing ya orung lat lan jagi mender syakane kejela kadi namar kajing bomdon kian kibaklan balak bentek lakam ya kajing wanrung kertap jongki. नाम बताओ महेंद्र क्या महेंद्र मंद्रा क्या फरगन हाँ फरगन बस्ती कहाँ बस्ती असम असम तो लेबर लाइसेंस है लेबर लाइसेंस में नहीं है तो तेरा नाम सिंह मरा तो क्या करने आया इधर में वो ऐसे काम करते 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 बाद में तो काम भी बंद हो गया काम तो है अभी भी चालू है लेकिन काम इधर नहीं किया इधर में आकर के ऐसे काम करता है तेरा नाम कमल लमा क्या कमल लमा कमल लेबर लाइसेंस है लेबर लाइसेंस मालिक के पास पहले बना के रखा था ना किधर से निपुण ने तुम किधर से हाँ हम तो दार्जिलिंग का कोई दार्जिलिंग से आया छोटा में आया ना लेबर तुम भी लेबर तुम भी लेबर सैंडल लेबर ही तुरु असम लेबर लाइसेंस है है हम मालिक के पास से है हम कौन तेरा मालिक है जहाँ काम करता उधर है मालिक का नाम क्या मालिक का नाम तो बहुत होता है भैया जी हैं जाओ पैकिंग करो ठीक है नाम क्या क्या सुभाष सेन सुभाष सेन किधर से अभी श्रीलंका ही रहने वाला है लेकिन अभी घर नहीं होने की वजह से माँ मर गया है घर नहीं होने की वजह से अभी काम मंदिर में करता है मंदिर कौन सा काम सभा करने का काम पंडित जी का तो उधर में रहने जगह नहीं मिलता है उधर में अभी रूम बनाएंगे तो देंगे लेकिन फिर पहले तो मेरा घर था अभी यहीं पे लेकिन अभी तो घर नहीं होने की वजह से तो अभी तो काम करना पड़ता है रहना पड़ता है ये लित्रा का जगह है क्या जितना तो नहीं चाहिए तो पुलिस होता है सुबह तो जाता है उधर काम करने के लिए मंदिर में kadon ni ki mender ki ba athia ani ha poin soflong te nak yang seng ni lawan bat la saki bat ngai ba ki don ni ba jela bathia ani ha po ketika jan bukan ni te nak yang seng ni la kilibnia la wat tip ba na check ipai kot sla ndrai hadu kim la untuk kenal le ba kidon kita ki kot sla biang wat la tang ya ka epic na ke ke ba penting kenal iki ba kidai kinong India kim don te hadin ngila wat tip ni hadin bang ngila libnya pan ki kyong ba ki wan chine ki wan mana jan miet te kim don jikasa te la chutia ang ni te kyong man wa ki ong ba wan bala ki wan bala sini anda ngila anda lai poi ngi iba kini kim don ya ke nu ki documents na ki tai ko isla kena ba mintep ya ke ke mu jeng ki ba ki ban her sini ka ri ki jongi ndrei kene ngas pun kerma yang sa isian ba man la pori ba kaseng ka jule ka jukra ka jube ni ki menderi ki bajuan marung sini ki jela jengi klam dron kono ka kot kesana klam kono ka dokumen ko pendikna ba phila menteri nai phila ban syong nai phila ban phila ban long kita ki long belas ni
te nak liang seng ila IT mentah sa bor plate bat di bor plate mentah kila ya kena ini ba kinra sa sabdal station bat ile ya ke ba dan kam te kindet ngaswa ban sa isian ba kini ke jingrung sap jogi menderi sakne kari ke jungi nak por penpau sisa ba katlat kata surkar jungi pentre yak tikian tiban nyada ya kari ke jungi penyada ya kendo siap jungi madu ajar kan rio kala penmi ya ka MRSSE bat mentah hadu arjar penrio la expose sama ya mentah kamdon kuno kedak sen ba bang ini ba kala kasurkar kala pentri sisa ya kenekaan ni sakhi hak ni kisam ada ba kadon ka facilitation center ti po riboy bat katu kelong kawe no kawe ka pasok ka ba yada ban ya jun klub jung ni mandari sini loi posi menta ni ba menta ki peluang ban kita ki jata bam kita ki food court kita ki te nak liang jong ni penremjor yak sarkar ba ka khan kam sinyo kam buram su yo pai ba marba nak pos ka pori kas penbiet kas pen itang ki dak kisen kumno man penbiet pai ba andrei kamdan kuno sya kata ka an sya ka baklan mentel kam ya ka ri ke jongi te kumtahi faisir ngaban biang ba ka sarkar kale ben petrikam no mardor ya LP bat kumju ya amar kumju bat pada yailong kumne nak po sakpor buat penbuaring yangi keseng ba imbat ya ka an ti